Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Урматтуу коллегалар. Көптөн бери бүгүн 12-10 ай 2022-жеттен эле. Көптөн бери эртең менен вообще чыга эле элем. Бүгүн эртең менен чыгып, купить смена алып, самозанят менен иштейличи бир жума карасаңар, чачтар дагы туруп калыптыр, кечээ жууп жатканчында. Ого, кефтер күйөт го, кефтер карагылачы, кефтер сону линия. Заказ бергенден купить смена алабыз. Кечээ 2 заказ кылып көрдүк, могу көптөн бери иштейлекпиз. Ноябрда, сентябрда bir gün иштегенбиз. Октябрда ошо баштадык. Кимде-ким самозанят болгусу келсе, ушул ссылка менен болсоңор, самозанят жакшы болот. Могу карагылачы 1.75 менен долгу поездка берет. 1.75 менен, бирок Uber'дин заказы. Бизге боло берет, Uber болобу, Яндекс болобу. Монда кылып туруп, биз 12 сааттык промокод алып коебуз, купить смена. 12 саат линияда жүргөнгө аракет кылабыз. Обязательно без обед иштебейбиз, обед 1 саат, 1,5 саат убактыбыз кетет. Анан паркка кошобуз, туугандар, паркка аламал, парк лайк. Биз менен иштешкиле, өзүм паркым. Акция болуп атат, азыр 1 ай 2%тен кошутам. Себеби водительдер билесиздер, водительдер көптөн бери азыраак водитель болуп калды. Себеби мобилизация болуп кетип калышты. Тааныштарыбыз водитель иштегендер азайып кетти, карачы мындайча айтканда. Анан сиздер үчүн автосервис кызматта. Анан эмне кызматтар кылат экенин айнек чүрбөй коюптум да. Мусор таштаганда чүрөм деп. Эмне жумуштарын кылганын көрүп кетесиздер ошо видеого. Хорошо. 1 saat 20 minutте келдик. 2200 суммага келдик. 1 saat 20 minut, 1 saat 30 minut көргөзүп эле. 10 minut эрте келдик. Выделенка. İşte 10 minut жардам берип койду выделенка. Тоғыз минут. Минималка есть 570 рубль. Могу жерге келгенде автосервис Max Detailing ушул жерден шлагбаундан киресиздер. Сонукту басып туруп Академика Анокина, дом 6, корпус 2. Киресиздер, она кнопканы басып туруп автосервис десеңер, ылдыйга түшөсүңөр, оң жак бетте детейлинг центри бар, Max. Ошол могу домдон бул жагында көргөзүп кетем. 6-чы дом. Көбүнчө ушул жерге келгенде адашат дейт балдар. Между 6 корпус 1ден 6 корпус 2-nin ортосунда мына эконом парк маршки ушул жерден жүрүп туруп эле сол жака буруласыздар да. Мо свежий продуктодан киресиздер. На 6 корпус 2 тетиги дом. Свежий продуктодан тууру жүрөсүздөр. Сол жака бурулуп туруп, ошол жерде детейлинг центр бар.
ушул Макс ошол жака киресиздер. Ушул детейлинг центрге келдим деп туруп, мону басасыздар. Откроет шлагбаум. Жерде шлагбаумду басып ичкере киргениңиздерде мондой месталар бар экен. Детейлинг центр. Урматтын нүкалары. Подъемник. Тонировка. Korosla kirgen öngü birenin Korosla kirgen öngü birenin Korosla kirgen öngü birenin koynunda cüret iştep günütün kanca ölmenen jar salsam da bekenge jetpey talsız beğenidim köp yıldan beri cüret bulacaklar sağınıp kütöt tek kana apa eskisin algıdan görüp kabardı sen görgön jaşoğum oğup bardı jaz emes martta soğuk kakşadı klor suyu içip den soluk aksadı ayına 100 so'm salgan internet bulacak жоқ eкен билайн ошкас бажалык барынан кетебиz жазды барыны токтот даярдан айылды туулган жериңдин топурагы алтын бургер KFC'ңди алмашпайм тозга сагындым атаке келсеңиз кетпес бүгүн чалбадыңыз күн сайын эстеп аталар жүрөт үй бүлө багам деп кышында суу болуп элбер Яндекс шашылып жүрүшөт чарчаганнансыз таң атпай жөнөйт метрода сансыз өзгө мамлекет күнү да алсыз мекендегидей көрбөлүк жазды эртеден кечке иштеген салса көздөр алаңдап көчөдө басса вагончо тағаларың аңгысы арттан Кыргызстанда жашаш үчүн без регистрация апа кен күтөп сагынып алысты бир тууган баары келет деп жазды өзгө короого кирген өңгү бир жүргөн жакпады мигрант атыда бери кара бул сапсары Яндекс бери Яндекс жыганым болду канча жыл тыйын чыгып эле келгем армиядан кийин сырттан карасам кооз көрүнөт мөмө жемиши дамы жок кыйгыл адатка айланды күн сайын ырдаш тиктокто көрсөң угуп кой курдаш ишенбей эч кимге тек гана сынбайт жол бою музыка. Ассаламу алейкум урматтуу мекендештер, сиздер үчүн автосервис Макс Детейлинг деген сиздер үчүн кызматта эмне жумуштарды кыла турганын айтып кетейин. Бул жерде адрес боюнча дагы айтып кетебиз. Мына подвалга чыкканда оң жак бетте Академик Анокина 6 корпус 2-де. Бул жерде өзүнүн инстаграмы, навигаторда картасы Макс Детейлинг десеңер чыгат. Бул жерде тонировка, обклейка, брон машинага жанагында фар, полировка, химчистка, ошондой эле бул жакта автосервис, замена масла, ходовой час. И бул жагынан баштайлы биринчи очередь. Диагностика. Бул жерде азыр мону ремонт кылып атат. Бул жерде аккуратный, таза азыр могу машинаны көтөрүп тур, диагностика кылып, замена масла кылат экен, ходовой час. Мотор кылат экен, коробка оңдойт экен, электрик боюнча полный таза, аккуратно. Бул жагында көрсөтүп кетебиз, ал бул жагында замена масла, запчасттар дагы бар да. Кайсы машиналарга болсо айтып кетесиздер. Бул жакта замена масла, бачок, авторустан заказ кылынган таза майлар. Мобили бар экен бул жерде. Мобиль 530, 530 Shell Ultra 530, Shell Ultra 540, Shell 540 Ultra скен H8 экен бул. Shell 1040 бар экен. Ошондой эле бул жерде запчасттар и 4 литрлик канистр, 5 литрлик канистрдагылар Shell'дер бар экен. Символ
И воздушный салонный фильтрлер бар. Solaris, Kia Rio, Polo, Rapid. Көрдіңіздер, тізіп қойып тұр аккуратный қылып. Машиналар готовы келе тұрған. Бұл жерде масляный фильтр, жидкость тормозной бар екен, антифриз, тосол. И бұл жақта лампа, свеча, граната, свеча молар, тормозная колодка, полный заказ. Полный бұл авторустан заказ келінген. Скидка менен сілерге де скидка қылып, ушул жерде келіп, алмашып, общий бір жерден чек кетсеңер болады. Сеналар бойынша дағы айтып кетеміз. Сеналар Shell замена масла қанша болады ошондо? Общий воздушный, салонный и Shell обычный Solaris, Kia Rio'ларга эконом. Общий воздушный, салонный 3,5 мың. Если масляный фильтр болса 2,5 мың болады. Масляный фильтр заменасы менен 2,5 мың тура масласы менен. Беркинде общий салонный вазн комплект болса 3,5 мыңдан эконом класстар. Комфорт плюстарга дагы көбүрөөк болот. Аларга себеби масла көбүрөөк келет, көбүрөөк куюлат, ошон үчүн. Бул жакта көрсөк кетсек, азыр бул жакта тонировка кылат. Балдар. Тонировканын түрлөрү бар экен, тонировканын. Мына жерде азыр 5-тик, 10-тик, 15-тик дегенде, бул жерде 100-тик, 80-100-тик бул балдар өз машинасына тонировка басып тандап атат экен. Тонировка басканда көргөзүп кетебиз. Вообще сонун кылып астынаке жаңыдан басты азыр. Бұл жағына дағы басты, көріп тұрасыздар. Вообще сонун кылып басып қойды. Бұл жағында пленка таксиге даярдауучу, ошо таксиге чыга турган пленка жасайт. Бул дагы уже пленка басылыптыр, сары цветте. Пленканын качественный пленка карасыздар. Аракалы бул германийский пленка, мен иштеткем өзүм дагы. Чорныйга дагы бар силер үчүн, мына чорный потолок меникинде басылып турган. Кутта ошондой. Бул дагы качественный германийский аракал. Ак цветте көртастар, сары цветте, сары цветтин 3 түрү бар экен. Отличат етіп тұрады, білініп тұрады, өздерді көріп тұрасыздар. Бұл жерде ошо балдар сіздер үшін қызматта. Бұл жерде зал ожидания. Келіп отырып, машинаға бүтүп чейин. Сіздер үшін серий желтыйдағы бар. Бренд бар ба, жоқ па? Бренд дағы бар екен, бренд дағы. Брендтің сеналары қанша бұл бренд общий? Бренд. Естер ма? Жаңы брендті. Серий желтый қанша бұл? Серий желтый. Общий мау сарыға болса қаншадан қылтастар? Сарыға 15 мыңдан оқын. Аракал качественный немелепкен. Ақ сөттечі, ақ и серий желтый менен. 15 мың болады. Сеналарында оқып кетіпсіздер. Бұл жерде ошо бұрын фар сарды. Бұл ошо толық оқып кетсеңіздер болады. Бұл жақта дағы бұрындар бар екен. Да, кузовты қо. Фарға дағы кетеді. Бұл дағы фарға чорный. Фарға чорный. Чорный серия матовый екен, а? Туғандар, сіздер үшін ардайым қызматта ушул телефон номерлар турат, ошого чалып билсеңер болот. Акыркы клиентке чейин, мисалы 10-дан 10-га чейин, 11-12-ге чейин болуп калат. Каяка жок болуп кетти деп айтпагыла анан.
Завтрак менен обедти ошо кылып чыктык. Азыр бир заказ берди. Улица Вавилова, Молодежная, улица 5 корпус. 5 леген корпус деп подъезд 7-ге барат экенбиз. Туугандар, Тинькофф банктан карта кем жасагысы келсе, ушул ссылка аркылуу жасасаңар болот. Сиздердин үйүңөргө чейин алып берет. Номер, телефон, фамилия, имя жазып туруп таштап койсоңор, силерге чалып, кайсыл адрес болсо сурап өздөрү алып берет. Бул выгодный, бул силерге кешбек да келип турат. Заправка алсаңар, обратно рубль менен келип турат. Алып турсаңар болот. Ушундай продукт кылган шиномонтаж, ошо сервис бербейбиз. Ошондой продуктта майда-чүйдө услугаларына иштете турган болсоңор, Тинькофф банк менен, карта менен силерге обратно кешбек келип турат айына. Силер үчүн кичине болсо дагы эконом болот. И ошондой эле кредитный карта, расчетный счет жасап берет, только РФ паспорттор. Академика Крылева. Марина Рошанын үстү жагында. Ботанический жак. Останкино жакырасы. Могу жерде газ ремонт кылтат. Газ. Заказ ушул домдун наркы башына келди. Күтүп турасыз ушул жерде. 1 саат көргөздү, 1 тетик аял ушулда. Оплата картой. Кийинки заказ Проспект Мира. Союз мультфильм дейт. Ну погоди, Винни-Пух. Ушул жерде Союз мультфильм. Ну погоди. Жаңағы крокодил мультфильм бар, Чебурашка. Үйдө карасаңар, жаңағындай песка болот эле үй салынган экен. Химкиден азыр бир заказ алдык. Барышыбыз 1-4-5 минуттук. Молодежная 70. Туда обратно экен, короче, короткий да. Химкиде эле. Заправка да түгөдө. 42 километр жерде турган. Заправка кылыш керек. Ошол бар эле песка блок экен. Песка блоктон салып туруп эле ичин утеплённый кылып туруп. Вата-сата. Стеклоттан коюп туруп эле уруп ташай берет да. Динамо. 730 рубль. Сигареттин кумары да, сигареттин. Жолосу баягындай электронный. Стик деген ошондой калбай калып турат. Сигареттин кумары. Электронный сигареттер бар, ошондой. Стик деп кой, ошол салып эле барап келди. Стадион, тренировочный зал экен да бул жерде. Тренировочный базасы. Заправканы кылдык. Азыр пробка башталды. Вредно билесиңер, бирок пробкада уйку келет, эртең менен турган үчүн көптөн бери эртең менен турбайбыз. 11-де туруп, 1-2-де ишке чыгып.
Hazır уже saat 4 болды. Saat 55 minut қалды. Bir zakaz berdiler, самолет uçura koysam активность düşürüp точка Б'ны да жауып қойыптыр. Временно недоступен за частная проблема интернета деп. 2 күн дағы бір 20 заказ алып қойыш керек подряд. Ondan кейін жақпаған заказдарды чуу деш керек. Центрге домой қойып қойдым қазір. Минималка 560-тан жанат екен. Центрге шығып қашуымыз керек 6:30-да. Қазір 4:30 болды, да 2 саат бар. Все равно домой менен түшіп қалсақ секнен теріп. Соколға келіп қалды қазір. Ой, тоқта. Офистен заказ түсті. Гидропроект деген, гидропроекттен. Қайсыл жақсы екен. Конечно, на месте. Көрсетпейді да. GPS өзгерілі. Здравствуйте. Гагаринский переулок, да? Что-то ертарақ кіріп алыппыз да 5-тен 40 өтті. 6:30-да жанат қой минимал. Аға чейін обычный іштеп тұр әлем. 1:75 менен. Кеттік анда мәсе. Здрасте. Минутта келіп біз 922 рубльмен. Жаңағы заказлы короткий болчылы жолды изменить етті. Минималка башталып қалды да. Ол жаққа барбай қалды метроға чейін үйгеле таштап қойын. Изменить етем деділі. Мақыл дедік данам не қыласы. Домой басып көрейік. 50 минут biz çıkacağız. Минималка өчет. Мына электрозаводский жаққа келіп қалғанбыз біз. Бұл жақта каратыш, паратыш, балашқа. Ошол жақтарға бере береді. Лучше центрде сонун заказдарды алып иштегендер. Product we will have during these 3 months, but in case if we will postpone, just first of all, we had 2 POs, 2 deliveries, 386,000 units, October, November, and 751 рубльге Арбатқа келіп қалдық қайтып. Домойды өчүрөйлү. Купить сменаға 24 минут қалыптыр. 1-2 заказ алсақ, лайк менен домой қойып үйге кетеміз. Смена бүткүчейін. 1:33 мен баша Якиманка, Солянка, центрге. Добрый вечер. Добрый. Павлецкий, Космос, да? Да. Из наших больше никого? Да я не вижу никого. Значит, едем. 290 рубльге келдік. Купить сменаға 2 минут уақыт қалды. Bir заказ
Жақшы, бұл жерде бульвар академика Ландау дейді. 1 минут уақыт өз қалып тұр. 1 минут уақыт. Аз көрөз 1 минут. Бірақ заказ купить смена бүтөлекті берді. Дальний заказ жақшы болды. Yes. Ачай. Сим. Сим, открой. На эко чоғы келдігілік ма такси. Бұл нергелі чүріп тұрып қайтты. Біз ичкерге түшіп, как положено. Кир. Здрасте. А можно я окошко сразу открою? Да, можно. Здрасте. Üç minutda 1244 rubl. Hazır görüyoruz. Куплен смена закончился. О, көрдіңдер қанша сумма алғанын. Албаптыр. 10.000 болып кетті үш менен. 12 saat. Hazırkı menen 13 saat. 13 saatta ушундай болуп кетти. Азыр эми домойду коюп баргы чейин 14 сааттан өтүп калат. Домой самозанятта жок. Лайк паркка кирип домойду иштетебиз азыр. Мынакей суммалар, ушундай суммалар көрүнүп атабы азыр бир көргөз кетейин. Мынакей суммалар, ушундай суммалар иштегенбиз. Общий заказ кылганыбыз 19 заказ кылдык, 10.126. Минус аренда, минус бензин, минус тамак аш и минус налог 4%. 10.000ден 4% болду. 400 еще неме да кошулат. Купить сменаныкы дагы 440-460 килдет ошондой болуп калат. На купить сменадан тышкары 10.126 ушундай иш болду. Азыр могу парктан чыгып туруп, самозанятен лайк паркыма кирем. Ошодо домоюм бар, үйгө коюлган специальный 2 жол эле берет, билесиңер. Самозанятта баягы центрге койгом, центрге иштетирдим. Saat время 8'den 50 öttü. Damoy koyup koyuyoruz. 62 minut. Zakaz terip. Paramız. 9 minuttan beri опаздывый болып келдім, geç қалдым. Себебі үйге өтіп жатқанда дальний заказ алып кетейін дедім, білем, короткий болып қалды бұлчы. Бөлек заказ қылау екен десем, тек заказ қылба қойды. Атмен ағылба қойды бөлек. Нәліш екен ошон үшін. Күчі кереген. Сам сразу. Чтоб ты не переживал. Не, я не переживаю просто. Раз, два, три, четыре, пять. Уже 600. Сейчас отдам сдачи. Без сдачи. Спасибо. Не переживай. До дома довези. Поверните налево.
келдік Сахарова. Многофункциональный миграционный центр. Психиатрдан өттік, психиатр, нарколог. Ona қағаздарды таш жабыстырып өткен. Отдел забери кров, қан тапшырған эмпиат отделі. Қан тапшырдық, аз выходтан шығып кетті аз. Біз бая келгенде бұл жерден ояққа талпайлы азы қарасақ өршіт жоқ, зато ешкерде өршіт бар. Қолны тапшырып өттік, кетті аз, оплата штраф дейді.